Talda örgün çaçımız, dağaylı kızlar atımız, Tandağı bulbulünden ilay, Tamşık bir ırdar çağımız, Tandağı bulbulünden ilay, Tamşık bir ırdar çağımız. Menim Sunay. Uşul Murasaylı'da tuğulup ösüp, uşul Murasaylı'ga köyge çıkkamın. Men okugan emesmin. Bizim uakta köyle okuga neme kılbayt ede ateneler. Uşul turmuşka çıkkandan keyin bala bağış gerek eken, tirikçilik kılış gerek eken. Uşul işte men apamdan үйrөнгөнмүн. Apam үйrötkön. Naul menin bir tuğan singlim bolot. Ököz gilem soğup жүрgönbüz. Ana neme hazır nevreme, kızlarıma үйrötüp oşolor soğup atat. Men dagı türünü yiyip, juup, tazalap, dayardap beremin. Anan kiçine adam jok malında uşuntip jardam kılan bularga. Uşu gilem menen Kudaga şükür uğuldarımdı üylödük, kızlardı berdik. Bizdin saltыбыз mına uşul gilem, arabi dep kızlarga sep kıl beret. Ошо кыздарыма бардык, сеп кылдык. Анан şu satıp tirikçiligibизди кылдык. Биздин айылда жумуш жок. Ошондуктан şu gilem menen. Азыр эми kızlar okudu, mektepti бүткөндөн кийин эле шаарга кетип кичине азайып калды бул gilem деген. Биздин убакта өтө көп эле. Азыр Кудайга шүгүр эми бизге окшогондор кичине жасайбыз. Бирок кыздарыбызга, неберелерибизге үйрөтүп ошолор согуп атат да азыр. Булар Шайыр апалар. Мен Шайыр апа да немемин. Кошукмун да. Ошо айылдан чыккан өзүбүздүн азыр эми 17-жылдан бери Шайыр апа болуп чыгып неме кылып жүрөбүз, бирге жүрөбүз. Biz ilgerden ile eneleriz kurçuyda şolar soğuk үйрөнүp, buna основной nene kılatta. Kızga sep kılap, үйлөргө салап, ийирип, жүндү тазалап, ийирип, ранга боёп, анан согобуз, жүл билем, арак билем согобуз. Муну алгы кылып ам согобуз, коңшулар бири-бирибизге согуп, бирибизге билсе бирибизгени куруп алгы кылып, балдарыбызга, кыздарыбызга кылып беребиз. Telefondan ne sataptan zakazlar boyunca ile. Zakaz kılıp, hazır gelen bazaram yok. Telefondan ne kılıp, alıcılar özü zakaz veriyor. Murdatan ile bileminen emeklatta, alektenet. Murda Tacikistan var ile şu Tacik taraf kettiğiydi. Nelerdi, bilemderiz hazır. Özünger bilesinger, keçeyi toplumdan keyin Tacik benim neme çok. Baylatış çok, neme çok, bazar çok. Şunun için satkanda da şu telefon menimle satıp onlayn bolup kaldı da. Ökülüm aşı özüzün nemedire satılat. Özüzün oymak dele, leylek var ona. Leylek marun gilem deyen grup var, şu menen telefonga zakaz berip, bu boyunca satıp, sokup,